Embajadores del Reino. Ancha munasqa wayki panaykuna hukmanta tuparikushanchis kay suma semana de mayordomía nisqapi. Wayki panay kunan semana may sumaqta rimayushanchis imaynatas familia yayanchista yupaychananmanta y kunanpas rimayusanchis chayllamantata kay familia ayllunchis familianchis imaynatan Diosta yupaychanan anchita qallariyunapaq mañaykusunchis. Yayku hanaq pachapi kaq taytayku may graciasta kumuykiku kunan horas may pachachus palabrayki chawpinta rimaykuwankiku palabrayki chawpinta ñanta rikuyachikuwankiku kunan horas ya taytay kunan k'anchaywayku Santo Espirituykiwan umaykuman sonquykuman kay palabrayki sumaqta chayunanpaq kaytan mañakamuykiku Jesucristo yayku hatun sutinpi hinataq kachun. Amén. Wayqipanay kay taytanchispa palabran kay Proverbios capítulo 3 versículo 9 sumaqta willakamun ajinata Diosta yupaychay q'ala ima kaqniykiwan primishaykikunawan llapallan kay hallp'apachapi llank'asqaykikunapiwan Diosta yupaychay kunan momento kay palabrapi concentraykusunchis Diosta yupaychanamanta imaynatan Diosta yupaychana ima cosas kunawanmi Diosta yupaychana anchimanta kunan horas rimayusunchis y noqanchis pachatapuyukusunchis kunankama puriynipi kay cristiano kawsaynipi Diosta yupaychashanichu icha manachu yupaychashani ari wayqipanay kanmin ishkiy ñan kay ladupi primer ñan kashan Diosta yupaychanamanta payta manchaykuspa payta respetaspa payman purikuspa iglesiaman rikuspa pero chay ñan kashallantaq mana Diosta yupaychay es decir incluso taytanchismanta duday mana Diosqa kanchu mana kanchu que kay cristiano kawsayqa yanqapaq y entonces pensayta qallarinchis kay mundo cosaspi o no kanchispi kay runa kayninchista churamuyta munanchis ñawpaqman y entonces mana Diosta yupaychanchischu runa kayninchista yupaychanchis llank'ananchista yupaychanchis qoreta yupaychanchis anchi ñan kashallantaq qhipa tiempopi wayqipanaykuna karan hermanunchis sacerdote sutiuq Eli pay allin sacerdote kara Diosman cheqaq hermanunchis sacerdote umalle taytanchispa llaqtanpi pero karan ishki wawankuna mana Diosta yupaychaq paykuna karan Ofni y Fines kay churinkuna kay taytawan wiñasqa iglesiapi wiñasqa pero yastana waynaman chayaruptinku paykuna mana Diosta yuyarita munarankuchu mana respetayta munarankuchu incluso iglesia punkupi santuario punkupi warmikunawan puñuyuqku mana Diosta yupaycharankuchu ujuladuman Diosta churayuspa finalmente paykuna wayna wañuyakapuranku pero mana chayllachu taytanchis palabrampi ashka historiakuna kan imayna riki kashan Belsasar pay niran ajinata iglesiamanta apamuychis chay platukunata chay tasakunata qorimanta qolqimanta rurasqata y entonces anchipi machayusqa y kushka tuta anchipi taytanchispa makin rikuriramusqa hina nisqa pesasqan kanki y reynuykin tukuy akapun kaypi mana Diosta yupaychasqanmanta o wayqipanay nishu sasachu mana Diosta yuyari ari es que wayqi imanaqtini porque vidanchisqa Diosmantan paqarimun manan imamantapaschu kay panchisqa kay wayna kayninchis kay kawsayninchis familianchis ala Diosninchispa paypan imapas intipas rikurimun paypa atiyninwan parapas hamun paypa atiyninwan manan imapas noqanchispachu pero wayqi a veces noqanchis kay mundo cosasta yupaychanchis hina imakuna suceden noqanchis pacha mana allinkunaman churaykunchis noqanchis pacha incluso wañuyta tarinchis mana Diosta yuyarikuspa anchimi wayqipanaykuna
kay momento rimayan sunchis. Imaynatata, pastor, entonces, Dios te yupaychayta timan. Entonces, anquipi, en primer lugar, Dios ta churay, primero ta, taytanchista munakuy, tukuy sonkoykiwan, tukuy kallpaykiwan, tukuy kawsaynikiwan, Dios ta munakuy. Maskay payta, maskay, ala imapas churaskaya kanka, sichus primero Dios ta mashkanki chayqa. Primero entonces, taytanchista mashkakusunchis. Pero ahora, anchipataman taytanchis kuasunchis saminchaykunata. Dios ta mashkanchis imapas churasqa. Dios man qayllaykunchis imapas rikuriramun. Mana pensasqa. De repente llakisqa kasharanchis qolqemanta, manumanta, y de repente taytanchis rikurirachiwanchis. Ankita ruraruy, aqayta ruraruy. May allinmin en primer lugar taytanchista mashkay. En segundo lugar, wayqipanaykuna kashallanta, familiaykita cuiday, Dios ta yupaychanapaq. Familianchis, que el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nin ajinata wayqipanaykuna, learamusunchis, sichus pipas, mana familianpaq llank'anchu, wasinpaq mana llank'anchu, entonces kay iñi kausaytan negayapun ipayqa mundano hinan purin nispa. Wayqiypanay, maypachachus nuqanchis, familianchis, rayku llank'anchis, ipayman kunchis, imatapas, entonces Dios te yupaychashanchis. Familianchista cuidanchis hina, Dios te yupaychanchis, pero manata familiata cuidanchis chuchayri. Entonces, runa kayninchista yupaychashanchis, kay mundo cosasta yupaychashanchis. May sumaqmi wayqiypanay personayki, may pachachus llank'asqaykita, wasiman aparamunki, familiaykiwan mikurukunki, taytanchispa palabran nin, kusisamiyuq kachun, pis Diosta yupaychan, ñanninpi purikun, llank'asqantapas mikurukunqa kusisqa, familianwan, anchitan Dios ninchis munan wayqiypanay imanchispas allin lluqsinqa ichamunawaqchu. De repente ñari kunina wayqipanaykuna ashka hermanunchiskuna wamasinchiskuna a veces llank'anku pero mana esposaman wawakunaman apankuchu llank'asqankuta sino paykuna gastayakapunku mana hayk'aqpis qonqasaqchu punchaw ñampi kushka tuta yaqapas purisharani hinaspi chaypi rikuni machasqa runata ishki wawachantin waynacha wawachallara yaqapas qanchis watachallayuq chay horas tuta maman kachamusqa papaykichista apamuychis nispa hinaspa kay runa motunpi valipayukushasqa no kapasaq nispa machasqa y kay wawachankunataq waqaspa aysayushasqa hina nisqaku taytay papay ama apaychu noqayku imaynatapas apasaqku waqayukuspa ama papay ama chayta ruraychu o wayqipanaykuna chay tuta yanapayuni paykunata hinaspa noqa machaqta apani wasinman esposa imaynata chaskiwanman karan sumaqtachu esposoy macharakamusqanki gastaramunki qolqeta allinmin chayqa nispachu chaskinman karan mana entonces chay esposo waqayukun hinaspa niwan gracias pastor kay runata hayk'aqkaman soportasaq khayna machasqa mana khaynan wawaykunapas pobre kaynipi haynaypi tarikuyku nispa wayqipanaykuna maypachachus familiata cuidanchis hina entonces Dios te yupaychanchis kunan tapusayki imaynan kashan familiayki familiaykiman kushankichu ima llank'asqaykita rurasqaykita familia paqchu kashan icha runapaqchu llank'ayushanki icha paqchu llank'ayushanki wayqiypanay chaymin kay semana reflexionanayki kasha
imaynin wawayki kashan, imaynan esposayki kashan, imaynani kaqtinpas wawanchisqa wawanchis, imaynana kaqtinpas esposoqa esposo, esposaqa esposa, kunanchis, anchimin familianchis, Dios munan noqanchis familianchiswan taytanchista yupaychananchista, amaya ukman qapasunchu, amaya wayqipanay gastasunchu munasqanchispi, runa kayninchispi machaypi cosaskunapi rantisunchis mana familia munasqanta ama chayta rurasunchu. Entonces wayqipanay sichus ajinapi purisanchis chayqa runa kayninchistan yupaychashanchis y manan Diostachu yupaychanchis. Chaynin importante kay semana familianchiswan Diosta yupaychana anchita yuyarisunchis wayqipanay. Ajinallata kinsakaj imaynatawan pastor taytanchista yupaychayta atinchisman anchipi kamullantaq maypachachus noqanchis pobre wawamasinchista noqanchis serviunchis qayllayunchis imawanpas riyunchis wasinman qolqetapas kuyunchis o de repente mikhunatapas kuyunchis, pero necesitasqa wawamasinchikman ama kan gastaychu munasqaykipi sichus rurayta munanki allinta chayqa mejor wawamasinchikman pobreman familia hina acordayosunchis hinaspa kuyusunchis payman. Anchitan kay semana willakamullawanchista kay libro de Proverbios 14:31 Hawarisunchis Proverbios 14:31 nin ajinata. Proverbios 14:31 taytanchispa palabra willakamullanta ankimanta Proverbios ankita hawayasunchis nishan ajinata. Ankipi kashan wayqipanaykuna Proverbios 14:31 taytanchispa palabra willakamun ajinata pin riki pobreta sarun o laduman hawarparin, entonces yayanchistan kay yayanchis kontran churapakushan, pero pis pobreta waqchata yupaychan honran, entonces kuyapayayun chayqa, entonces Dios tan yupaychashan payqa. O wayqipanay pinkashan de repente necesitasqa wasiykipi, familiaykipi, llaqtaykipi, sichus personayki pobreman haywarinki, qolqeta haywarinki mikhunata Dios te yupaychashanki, pero sichus uladuman hawarinki pobreta chayqa, entonces taytanchis contran churaykushanchis. O wayqipanay maypachachus qhipa tiempopi Antiguo Testamento nisqapi taytanchis may sumaqta llaqtanta niran ajinata maypachachus cosecharunki hallp'aykita chayqa, entonces puchuyunki, entonces chay puchutata pobrekuna hamunqa hinaspa uqarikunqa anchita mikhunqaku imana chayllachu, sino taytanchis palabra nimullarantaqmi kay Deuteronomio 14:28pi aqasunchis ishkikaq diezmuta wawamasinchikkunapaq. Wakin ninkuna hinata imapaq diezmuta iglesiaman manachu pobreman churanchisma, pero taytanchispa palabra anchimantapas rimamuran kay diezmo chunka kaqqa Diospaq, pero chay patamanta taytanchis mañakullaranta pobrepaq diezmutawan t'aqaywaqchismin ari churaywaqchismin, y entonces chay pobreta familia hina pobreman kuywaqchis waqchaman kuywaqchis anchipis kashanmi yanchispa palabrampi. Chay primer diezmuqa anchiqa Diospaq anchitaqa mana tupayunchischu imapaqpas, pero kanmin kay de repente yuyakusqayki familia hina, entonces kuyusunchis waqchaman necesitasqaman anchitapas taytanchis munanmi wayqipanay. Entonces hermanos wayqipanaykuna Diosta yupaychanchis primer lugar ta payta churanchis wasinchisppi hina. Diosta yupaychanchis maypachachus familianchista cuidanchis hina, familianchispaq llank'anchis, familianchista yanapanchis ñawpaqman wiñarinanpaq iñiy kawsaypi tukuy imapi familianchiswan yupaychanchis Diosta, y Diosta yupaychanchis maypachachus
necesitasqa wawamasinchikman chimpayunchis y payman kuyunchis imatapas, payman aysarinchis mikunatapas imatapas kuyunchis. Anchitan taytanchis munan imayna kay buen samaritano wayqipanaykuna maypachachus ñampi pasasharan. Uk runa chaypi mana allin tarikusqa, mana allin maqayusqaku, suwayusqaku, yaqallapuni sipipusqaku. Anchipi uk sacerdote pasasqa, qhawariyatamusqa, hinas pasakapusqa. Anchi uk ratuman rikurimusqa uk levita, qhawayatamusqa, pasakapusqa. Anchi patamanta uk samaritano rikurimusqa, uk chiqnisqa runa. Samaritano kunata runakuna chiqnikuranku, judíokuna chiqnikuranku. Mana rikuytapas atirankuchu. Pero kay samaritano Dios pa palabranta entendesqa. Wamasita kuyapayuna, pobretaqa haywayuna. Entonces irisqataqa aysarina. Yanchi momento kay hermanunchis haywarisqa, vinuwan aceitewan churayusqa. Y entonces kay runata apayusqa posadaman anchipi saqayatamuspa. Iman kay significa? Kayqa significashan chay vino significa taytanchispa yawarnin, chay aceite significa taytanchispa Espíritu Santo. O eqipanaykuna, imaynatan noqanchis mas allinta wamasinchista rurayta atinchisman, qolqeta kullaspachu? Mana. Mikunata kullaspachu? Mana. Imaynatan kay samaritano rurayuran. Vinuta aceitita churayusqa k'irinta hampiyunanpaq ankimin simbolizan Jesucristo yayanchista ya kuyusunchis wawmasinchikunaman. Pedropis niran iglesiata yaykushaspa chaypi mañakushasqa qolqituq mendigo limosnata kuywaychis nispa. Entonces Pedro nisqa manan qolqi kanchu ni qori kanchu, pero iman kashan sonqoypi anchita kuyusayki. Imataq karan sonqonpi Jesucristo yayanchis. Maypachachus noqanchis Jesucristo yayanchismanta rimayunchis wamasinchista. De repente mikunata apayunchis chay patamanta Jesusmanta rimayunchis, mas allintan chayta rurayushanchis. Anchitan Dios ninchis munan kay wamasinchiskuna mana solamente qolqanchiswan mikunanchis apasqanchiswan chay p'unchaw sumaqta pasarunallanpaqchu, sino chay p'unchawmanta pacha entonces wiñarita qallarinankupaq, may sumaq kawsay vidaman wiñarinankupaq anchitan Dios ninchis munan. Dios da yupaycha sunchis wayqipanaykuna. Kunan horas no kabaliyakamusayki. Sich personayki kunan kama de repente mana yupaychashankichu. Pobretapas waqchitapas ajinata qhawarparishanki. Familiaykitapas de repente ajinata qhawarparishanki. Kunan churayukuy Dios pañawpa qimpi hinaspa ni kunan manta Dios da yupaychasaq. Mañayku sunchis. Yay kuanaq pachapi kaq taytayku, may gracias tan kumuykiku. May pachachus palabrayki chawpinta rimaykuwankiku. Canta yupaychanamanta. Ari taytay, a veces kay runa kayniykupi yupaychay kay mundo cosaskunata, vidaykuta, kayta, qolqeta, pero mana yuyariykuchu, kanmanta, familiamanta, ni waqchamanta, ni pobremanta. Kunan horas kan munanki taytay, vidayku yupaychanasunkipak kanta, familiayku, wawmasitawan sirviunaykupaq, entonces cantan yupaychasaykiku. Chaytan kunan horas decidiyakamunku, kaytan mañakamuyku Jesucristo yayku hatun sutinpi hinataq kachun. Amén.